कळ्ळें तुका न्हू तें शॉक आनी मातशें दुखल म्हाका म्हणजे ते कांतार आहा मरे दुखता ते भाशेन दुखता 108 सकयल दवरल्या तेजे 1000 हिल कटिंग कंप्लेन 1000 तुगेली कंप्लेन आहा तुवें बरयली ती आहा स्पीकर सर हांवें हाडल्या अबाउट हिल कटिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा अंडर द नेम ऑफ अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग एंड लँड फिलिंग केस अंडर प्रोसेस म्हणून तुवें आन्सर दिला टू बी आन्सर्ड बाय HQ हें येयला लेटर सेंड टू पुलीस टुडे स्पीकर सर इवन तुगेली एक कंप्लेन आहा जे तुवें काणकोण उमके इट इज सेड एज अंडर प्रोसेस अंडर दिस 17A पॉट सेक्शन आहा एका आतां ह्या सेक्शनात डान्स नाही टूथलेस लॉ टुडे स्पीकर सर स्पेसिफिकली I would place before the honorable minister 1000 cases single in this particular cases how many people have been prosecuted 1000 survey number 130/7 Siroi village illegal development of orchard land into fraudulent NOCs no road or construction permission no open space left survey number 209/1 बोस सांगो तुका शेल्डे विलेज मातशें हे सर्वे नंबर घे सेल ऑफ ऑर्चर्ड लँड आणि WRT लँड इज ऑल्सो सोल्ड हे कर न्यू इलिगल कॉलनी इज टर्म्ड स्पीकर सर सर्वे नंबर 226/1/A again in Shelde village 13 illegal plots speaker sir 155/1/A Siroi village sale of paddy field speaker sir survey number 230/16/A again in Siroi village illegal development in orchard paddy cultivable zone with using your without your TCP notice. What honorable leader of opposition has said is actually valid. जाय ते कडे इल्लीगल प्लॉटिंग जाता आनी आमकां मागीर धांवचें पडटा थंय एक्शन घेवपाक हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून फुडल्या सेशनाचे पयलीं आमकां कितें तरी स्ट्रिक्ट लॉ हाडचें पडटलें कित्याक हे लोक भायल्या भायर प्लॉटिंग करता आनी भायल्या भायर प्लॉट विकता आनी लोकांना एक मिनिट अरे मातशें राव रे मातशें राव जाणा पूण तरी बायपास करून करता न्ही मेक शुअर that the department files FIR because our role is to file the FIR then prosecute then it goes through its natural course.